Chung television zone ba may goita GAIKHANGTHONLIU PHAOMEI way asay lautai buzing akat nay timitong local daily newspaper the Tamelong Times the Ganju Mail kari Infal Valley based on paper the People's Chronicle ng kabiso may chamay goy na kang pain daw ni Ray Mikau Manipur ko buru na pungo daw kay na ba may latlugay ba may da ko hay Infal district honay may kautruk may tay village ko hay kuki may goy na lautai buzing akat day nung attack suna drone bomb pat kay Corina may buigan akhat thai kan the kumlana mansai run akhat kabiu ba me Coordinating Committee on Manipur Integrity rina nay nung kautru kau kuki may goy rina attack su kan may kautai nungai mong may indaw na Security Advisor SA khadi Director General of Police DGP ta kanyu thau tanchi mage na resign su tho na demand su kan the Irawat Celebration Committee ICC Manipur na luan pai khatri na jaku tak mai lamyan ba Irawat tong birth anniversary bu akhadaw observe sunimai ta dalanung nay nung ta a month to protect the unity and integrity of Manipur tong team bangko Irawat Bawan BT Road ko takai hau kan the Israeli tong Prime Minister Benjamin Netanyahu rina Hamas the ceasefire tong nuna may pulong ngamong mezeng accuse su kan the Patsoi tong MLA Sapom Kunjakishore rina tagyal gari cheng tagyal industry road tuna ni kauna me cheng ti hai kasem lo pante tuna sakanthe United Nations ko kapumtan naikan by UN Security Council UNSC ko permanent member pangu United States of America United Kingdom China Russia khatni France rina bama mai ko hai United Kingdom's pan hai India ribam ni tong nge tuna Singapore tong former diplomat Professor Kishore Mabubani rina sakanthe GAIKHANGTHONLIU Thada community may BJP tong spokesperson sinaba may Michael Lamjantang kai tolanay miscreant dunrin na Mayra Lokante Michael kai tay Penil Village GAIKHANGTHONLIU ko we kumlana asay lon may tolo kumay hay kaluan gatup may suna attack sukan tonge Tamelong Battalion of Assam Rifles rina National Nutrition Week luan ko Tamelong le Noni District ko Medical Camp hay Rengkong 3 khatni Dikiram nam ko dolanay hay leng Lokante Lok Sabha tong opposition leader Rahul Gandhi rina India ko chabonun tong suicide subay kasing imbuba mi hai lunghap mai indaw na government ta injam nanun tong kung mai hai zaw kai lokhang zeng hoi kan the Pumram Tawsep subdivision ko dingkom ru na punguna mai pui ijay changle ka khangsi kana gong ka mai tang social media ko ka cham chu mi zeng rina man sai azu rina in khalo na silchar thang razaw khang phungui kan the Noni District Lungko Monkeypox Laina Naye to the social media Facebook WhatsApp call at Ruantap Pame. Cookie Students Organization rina Kaitanganbi Military Colony ko rina Tauna Kangpopi District Headquarters ngan tatkan may pugpabu zeng tamru na kanung peace rally tatkan may kautai Manipur Taps ko Chief Minister rina Cookie Jo Community ta sumut kang sakan may latbam ta pugut na Chief Minister Biren Singh Ru ko gazinay may action dalaw kang demand sukante. Kabang takay mesuna may gana kang sports ng chamni pain dawlaw ni chungreng koreng rina noida ko dolanung nay nung tatkay kan may MMA fight ko Kataraj Agasa ta ngamlo na Matrix Fight Night 15 tong title lakante. Tingkom ru na chuku may Manisha Radamas ay Paris Olympic ko badminton tong akyame ko semifinals ku kante. Manipur Amateur Bodybuilders Association bangko Lamyanba Gym rina luan sanay tang may Mr. Lamyanba Men's Physique State Level katni Luan ru tang may Mr. Yaripo Bodybuilding Contest say leng pat na Yaripo chingta hay crew makong ko lautai bu zeng chit na chaku nung takay punite. Mumbai City FC rina 2024-25 station tong Captain Lalenjwala Changte ta appoint sukante. Kamay suna may gawin na kahangting na ilam ni pain dalaw ni asay lautai bu zeng kanay tong mitong cheng hay 28 degrees Celsius to 22 degrees Celsius na inabame na imig rina 4:58 AM to 5:34 PM na inabame gan ko muang leting ray na ye zingbang niyan ko ting pray na ye kuma ato lautai bu zeng katum tong cheng mitong cheng hay 29 degrees Celsius to 21 degrees Celsius na inabame na imig rina 4:58 AM to 5:33 PM na inabame Asa ito ang kabiso may cham tu, how ko rin ang ngalaw te, zao na ba may goita, tuan ko te.